الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت توك درس من التفسير سورة البقرة. إذا فوت توك الله سبحانه وتعالى دالل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. الله سبحانه وتعالى دالل أفتطمعون أنهم بجل بأن تنيني هذا ينون حمزة وندو هذا هندي تيتر على درس منهم استبعاد إن وندما استبعاد من دخول بني إسرائيل في الإسلام. هذا ناتقول بني إسرائيل كدين من سريع وإنتي دون إني وندما no mettani ɓe fi sabu ɓe hollama piiji boyi ɓe hollama piiji defte maɓɓe ɗen no heewi tewfi sifaji nulaɗo ɗi sallllahu alayhi wa sallam. nulaɗo aroyay ko ni mo sifori mo jogori jikkuji ni mawɓe maɓɓe ɓen kañum kadi yeytano jonna nemaji ɗin fof ɓe teddinali nemaji ɗin ɓe teddinali jippinɗo kañum kadi nemaji ɗin sariya on ari inni ɓeɗo afatatmauna e onon julɓe ɓen on tan ini ɓe jokkata on بمعنى حمزة ودون كونوا أيني أفتتمعون أفا وين تطمعون أو دو حمزة كونوا إنتك حمزة التوبيخ أو الإنكار بمعنى أنو جل بين تأميجو في ورين وتا أميجو في تان إنا قل بجوكا يوم سبو بيلو بغيني نماجين النبي موسى اتينو ما بين النبي موسى اتينو اتتين فوفينو ما بين داتيرا بساكي تراونتو هل كده jonnon ka mawɓe maɓɓe ɓe sali ɗum ɓeɗo kañum kadi konto ko ɗon ɓe saloto bimana ɗo ko yeytagol ɗen ko hasi kon goɗɗo koko tawri mawɓe mumɓen kon ko ɗum jokkata ɓeɗo tawruno mawɓe mumɓen ko dartotoɓe annabaɓe kamɓe kañum kadi ɓe darti e jamanu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam. allah daali afatatmauna onon ɓe julɓe on tan ini an yuminu lakum ɓe gomɗinayi on ɓe qirrito wondema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe qirrito fi nde deftere wa qad kana fariqun laatike ɓe fedde no e ɓe min laqad kana fariqun minhum haray fedde no e maɓɓe yasmauna kalama allahi hiɓe nana daalol allah ngol mi mana hakkude ɓeɗo hino e maɓɓe fedde enen e wala ɗo joni aya on yewti fi feddeji ɗiɗi feddeji jannguɓe maɓɓe ɓen eɓe janga maɓɓe ɓen eɓe janga ɓen sariyam inni woni ko jannguɓe ɓen ɓe fewata woni ko ɓe janngaɓe ɓe fewata sabu kaka mawɓe maɓɓe ɓe yedduno ɗon kamɓe kañum kadi ko ɗum ɓe yedda jaka en andi ɗi darsuji ɗi jannguɗen ɓaawa ɗo fof ko fi tarihaji mawɓe maɓɓe ɓen ko allah liɓani tarihaji mawɓe maɓɓe ɓen fof gila fuɗɗiɗen bakara ko yeytagol ɓe moodi onon kadi ndaare mawɓe mon no jonna nemaji ɓe yeebi ɗi fof onon kadi ta on nandi du e mawɓe mum ɓen ɓe jonna on nemaji yeebolɗi ɓayno woni ɓe yeebi kamɓe kadi ha ɓe fuɗɗike no nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama harayna gonga annabajo aroyta annabajo ɗumana saria on jippini afatatmauna e on tan ini an yuminu lakum ɓeɓe gomɗinayi on wakad kana gomɗi latike fariqum fedde minhum jeyande e maɓɓe yasmauna kalama allahi ɓe nana daalol allah ngol si alqur'ana on jippike ala ɓe nanirimo julɓe ɓen ɓe anda pellet koko alqur'ana woni e wolde konko ɗum windi ka defte maɓɓe yasmauna kalam allah ɓe nana daalol allah ngol summa si ɓe gayni nanude ngol faama yuharrifunahu ɓe wayla ngol ɓe wayla few waylugol ɗo noon no wawi wono waylugol ittugol bindol ngol few wano no ɓe ittiri noon ka tawrata honɗum arrajmu ayatu rajm bimana mo waɗi zina tawi no jombi koyo piye ha maaya ɗum no honɗum ittanoma no woodi kañum kadi honɗum waylugol hara bindol ngol no ɗon kono honɗum firirangol no firiri wo fi ko yadata e beleɗe mum kon ko yadata e ko wiyete e laamu mum ngun ko yadata e ko wiyete nokkure mum nden ɗum noon kañum kadi hari ko jikkuji maɓɓe hande on jikku kañum kadi no woodi jannguɓe buyi hande e nder julɓe ɓen ɓe waylay daalol allah ngol ɓe daray woni ko welata jaman ko ɓe wowla ɓe daray woni ko wawata joƴƴindeɓe ka jullere maɓɓe ɓe wola ɗum ɗon ko heddintaɓe ka laamu ɓe wola ɗum ɗon ko heddintaɓe himɓe ɓe ɓaawa maɓɓe ɓe wola ɗum ɗon ɓe acca gonga ɗum ɗon hari jikkuji ɗin hari ko ahlul kitab andira ɗin jikkuji hande julɓe go ɓurni lokke on jikku ɗon kañum kadi allah daali ɓe nanayi daalol allah ngol ɓe janga tawrata on ɓe anda pellet tawrata on tigiri yetike ɓe nulaɗo go aroye jannguɓe go indi capanɗe jeeɗiɗo ɓen yawnoɓe ɓen
ille wondema ka fello turi sina ɓen ɗon ɓe nanuno daalol allah ngol ɓe nani daalol allah ngol summa yuharrifunahu ɓe arti ɓe inni haray bani israila haray ɓe nani ko allah jippini kon kono ko siɗon faala si jokkon siɗon faala on jokki siɗon faala watta on jokko e horel ko windi ton kon fof koyon jokku kono honnu harrafu ɓe wattiti ɓe waylitu min badi ma aqaluhu ɓaawo ɓe faamude daalol ngol few jakayandi ɗon kadi ko nambara ɗiɗaɓon ɓe nani yewtere nden ɓe faami kadi faandore yewtere nden fof on tuma noon ɓe waylite ɗum ɗon hande no woodi janngowo hadisa ma janga aya alqur'ana firiramo beleɗe mum ɗen firiramo beleɗe mum ɗen ɗum noon ko jikku ahlul kitab nambara tataɓon ko ɗum wahum yalamun hara kadi hiɓe andi bimana la e hoore majjere kadi ɓe waɗiri ɗum hara hiɓe andi koye hoore gandal jake en andi ɗo ko nambaraji tati ɓeɗo ɓeeɗi nambara arano on ɓe nani daalol allah ngol nambara ɗiɗaɓo on ɓe jangi daalol ngol ɓe faami few nambara tataɓo ɓe wayliti yewtere daalol allah ngol hiɓe andi kadi pellet na ɗum ɗo allah faandi hiɓe andi pellet wona ɗum ɗo allah faandi wano hande hiɗen mari on ɗum hiɗen mari buy innaɓe ngol suratuwol ɗo sa jangi ngol ay ɓe buuɗi ngol suratuwol ɗo ɗum ɗo ngol suratuwol ɗo ɗum ɗo hara alqur'ana ko ɗum jippinena ko fiyo gollitire koyo jange gollitire inlen wondema alqur'ana ko wallay ɗum goɗɗo wurnayi ɗum ɓerɗe ina ɗaɓɓir ɗum buuɗi enugo sa jangi ngol suratuwol ɗo adadu tel ay ɓay buuɗi ɗum no fof konu harrafu wa baddalu haran no fof ɓe wayliti ayaw sa jangi suratul yasin ittandema kangol fuɗɗi ha ngol landi ngol wowla fi jawdi kongol woli ko huule allah yawma alqiyamati kono bani adama awalam yara al insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim bimana sa jangi aya yasin fof a taway hulɓinte woni ya wonu neɗɗo hulowo allah subhanahu wa taala fi ya heɓoy janngo kono enen ko a nanirta hen yasin no jogui mubin ji jeeɗiɗi mubin be mubin hin no mari sottorde mubin be mubin no mari sottorde kon ko faamuɗen ɗon noon nulaɗo kañum famano ɗum ɗon sahabaɓe famano ɗum ɗon jonno enen ko no wayirten faamude qur'an ko tawata nulaɗo ɓe alqur'an ɓe jippi ɓen e muɗum ɓe famano on ɗon gonɗon firo ɓe famano ka sahabaɓe kañum kadi famano tabin famano fa tabin ko ɗum enen enneten hon ɗum jaka en andi at-tahrif wa tabdil hara waylutugol ngol wattita ɗum ɗo hari ko ɓe ɗo sincuno kono hande feddeji boy no iwtiri ɓawo muɗum allah daali ɗo noon ko ɗum ni ko jannguɓe maɓɓe ɓen ni jannguɓe maɓɓe ɓen janngay yewtere nde ha ngasa faama wattita wano no woniri noon hannde kadi jannguɓe buy no woodi julɓe ineteɓe ceernoɓe ustage ko nande muɗum ɓe janngay aya on ɓe numa ɓe wattita fi heɓugol himɓe ɓaawo maɓɓe ɗum noon kadi no heewi tew ɓe wattita fi no heɓugol on groupe aji ɓaawo muɗum baddalu wa harrafu joni noon allah inni ɗo ko jannguɓe maɓɓe ɓen no ndaare nambara jannguɓe maɓɓe ɓen kañum kadi wa iza laqu alladina amanu si ɓe hiidi e ɓen gomɗinɓe qalu ɓe wi'a amanna ɓen gomni jaka en andi hari feddeji ɗiɗi kadi no hakkude maɓɓe fedde goo hino ton inni min hoolaki nulaɗo few fedde goo hino ton inni a joni ko waɗeten so en hiidi e julɓe ɓe innen enen en gomɗini so woni enen en seedi innen enen en gomɗinali ɓe bimana hari fedde no e maɓɓe wonɓe yedduɓe nulaɗo few fedde no e maɓɓe jogiiɓe geece si ɓe fotti e julɓe ɓen ɓe inna wallahi koko wonɗon e wolde ka deftere mon ɗo ɗum ɗo ka nder deftere amen ko goonga si ɓe heddodoyke kamɓe tun ɓe inna menen men jala ɓe ɗum sifa wano naafigiɓe no jangirnoɗen noon geece naafigiɓe wa ida laqu alladina si ɓe hawrodiri e ɓen amanu gomɗinɓe qaalu ɓe wiya amanna men gomɗini jaka ɗo ɓe gomɗinali sabu ko kamɓe inni on ɗum gomɗini wona allah inni ɓe gomɗini fiyo goɗɗo woni gomɗinɗo komo allah inni on ɗum mo alqur'ana on e sunna on inni gomɗini kono hande julɓe ɓen fof sa landi keɓe ɓeyna minen komin julɓe kono ko jelo yiyata kuuɗe muɗum e aqida muɗum e finde mum nden tawata hara sella few finde mum nden sella few qalu amanna wa ida khala si weddodi baduhum yoga maɓɓe ila badin faade yoga qalu ɓe wi'a komɓe no woni oɗo qaaluɗo ko ɓe wona naafigi ɓe mbimana dariɓe inni menen min hoolaki nulaɗo fewɓe ɓen ɗon inna yeeto honɓe wonɓe e wadde naafigiyankaku yagal ngal ɓeɗo feddeji ɗiɗi kala no jeeya e maɓɓe ɓe inna atuhaddithunahum ene onon on yewtiday e ɓee onon on yewtida e ɓee ɗo ko ñiiɓuɓe ɓen woni e yeetade naafigi ɓen kono ɓe fof ko mofte goto atuhaddithunahum e on yewtida e ɓee bima fataha llahu aleykum e ko allah ñaawi hoore moɗon
Allah ñaawi honno Allah ñaawino ka defte maɓɓe wondema annabajo aroyayde min ba'di ismuhu ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin inne wondema ka defte maɓɓe fof no windi annabajo aroye inneteɗo ahmad haray so ari on fof terte ko jokko ɗon kon fof jokkon on ɗon saabu kon ɗum woni khatamul anbiya'i wal mursalin kon timminira annabaɓen e nulaɓɓen fof kono ɓay ari weƴƴitanama ɓe daari ɓe tawi wona e leñol maɓɓe iwi qalu hadha sihrun mubin ha Allah inni on wa man azlamu mimman iftara ala allahi alkadhiba wa huwa yud'a ila alislam ala ɓurɗo bonde di fefindiɗo e hoore Allah inni Allah daalita ko fenade joni noon Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗo haray bima fataha Allahu alaykum ko Allah subhanahu wa ta'ala ñaawi hoore moɗon li yuhajjukum bihi fi yoɓe wenjir on deftere maɓɓe ne inda rabbikum ka joomi moɗon bimana kon ɗum ndeya fedde enen inni ko feddeji ɗiɗi jeeya e maɓɓe fedde goo inni mene men hoolta ko nulaɗo few fedde goo inni si men fotti e julɓe ɓe min nayi amanna si men seedi min yedda joni noon ɓe yiya inne wondema yedduɓe ɓen fof inni naafigiɓɓen ko honɗum yewtido toon onon e julɓe sabu so yewtidi on yeetike ɓe ɗum no windi ka defte meɗen yawmal qiyama ko ɗum ɓe wengiroyta e yawmal qiyama sabu haray enen en ala ganto yawmal qiyama en fuɗɗoyto tun ennude enen en andano ko kanko ni julɓe ɓe gara inna ko fenade par ce que menen min yewtuduno e maɓɓe mi mana ɓeya falaka yo naafigiɓe yewtudu e julɓe ɓen ha ɗum tigiri wono ya hujja jungo maɓɓe yawmal qiyama fami ke ɗon ka ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗo inni ɓe inni qalu atuhaddithunahum bimana ɗo kañum kadi ka Allah daali ɗo atuhaddithunahum o alhamja ɗo kañum kadi fedde naafigi e fedde ñiiɓuɓe ɓen inni hoolaki oɗo kondu bimana oyno ene onon on ala haqqille ha yewti don e ɓe julɓe fii o nulaɗo e fii nde deftere alqur'anare nden si on alnon on ala haqqili ha yewti don e ɓeɗo saabu ko yewtidoton ɗo wonoya e hujja e hoore mon yawmal qiyama waɗugol ɗum ɗon ko angal yogagol haqqil koni ɓe inniri ɓeya noon inni ɓewnu afala taqilun onon on ala ngandi ha ɗuma ɗaɓɓa non hoore mon dalil yawmal qiyamati ko waɗata sabu naton hiite afala taqilun onon on ala haqqille bimana onon kadi ta on waɗu naafiqiyagal ñiiɓe e hunde wotere ɗon aron taw toon en fo yeddide nde wotere haranayon fottu e julɓe ɓen innon jaka ko gonga wonɗon seedo en ɓe seeda tun ɓe ɓeyna goɗɗum ko bimana ɗo ko fedde ɗo noon ko hombo waɗi ɗe golle ɗo ko janguɓe maɓɓe ɓen joni noon si tawi woni janguɓe maɓɓe ɓen waɗi sifa ɗe golle ɗo ɓe jangali ɓen haray konnu sari on inni habbe mi yeeto on ko jikku janguɓe maɓɓe ɓenni joni noon ɓeya inni wowota ɓe yewtudu e julɓe ɓen ha ɗum wonanoyaɓe hujja yawmal qiyama Allah noon daani awala yalamuna eme ɓe anda anna allaha tabitino Allah ya'lamu ma yusirruna himo andi ko ɓe suuɗi wa ma yu'linuna e ko ɓe suuɗata e ko ɓe feññita bimana Allah inni hey hay si tawi woni on suuɗu tun ka ɓernde on yewti daali e julɓe ɓe min miɗo humpiti Allah yeeti nde fedde innude wondema taɓe yewtudu e julɓe ɓen sakko ɗum waɗanoɓe hujja yo haalaka wonu hakkunde maɓɓe Allah inni hey hay so miiji tun miɗo andi ko suuɗo ton ko miɗo andi ko feññin ton ko bimana on wowla ɗo fii nde kaminure fii nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni e hujja e hoore moɗon saabu fof no ɓangi ka defte moɗon joni noon Allah yeetiken ɗo jikkuji bonɗi ɗi janguɓe maɓɓe ɓen yooɓi en inni wondema al ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab haray ko ɓeɗo ayaji ɗen jippi yewre muɗum kono hande no heewi tew no heewi tef janguɓe suuɗayɓe gonga janguɓe ɗaɓɓayɓe himɓe suuɗa gonga janguɓe innen wondema sownodirayɓe haray are waɗen nga mojoboy fino haɓiren ku mojobunɗa wa isa laqu lladina innen ɗuma wondema amanu qalu amanna en fof koye en gotum are waɗen gotum wa ida khala baduhum ila badin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum jaka andi ɗi jikkuji ɗo kono laysal haray hina fandore haray ko hoore ɓeyɗo tum yewtanode hande no heewi tew no heewi tef haray sownodirgol noddidira forma kuuhoy ɗumanno si tawi woni moɓoyama inne en fof koyen gotum ara ka haqiqa no sortidirede koyɗe ley ton mojoboy goo si yewtama gaynama woɓɓe jooɗoyto kañum kadi yewtoya pallita ko halda ko ɗum ɗo fof ɗo woodi ɗum noon ko janguɓe ɓen ɗo yeeta joni noon Allah inni wonaɓe janguɓe maɓɓe ɓen tum ɓuuri boni janguɓe maɓɓe ɓen no waɗude ɗiɗo piiji kono nayi hoore majjere Allah inni noon accemi sifano on kañum kadi majjuɓe maɓɓe ɓen kadi kadi gonno wayi
jaka enen andi do Allah subhanahu wa ta'ala accanani be fu sabu yeti ke jangube mabbe ben konno wa'i no yeta den kanju be janga ben konno wa'i Allah inni wa minhum hino jeya e mabbe kadi ummiyuna huma bindebe do ko be janga be jono si jangobe ben jokki ke jikkuji bondi itti sikke kanu be janga ben sabu be janga ben ko jangube ben jentoto Allah inni mi hattata tu yetagol on jangube mabbe ben no bodiri no mi yetto on kanyum kadi be janga ben wa minhum no e mabbe kadi ummiyuna huma bindebe la ya'lamun alkitaba be anda defterde fus illa amaniya so wana yalaji ben no kanyum kadi a konu koko be awoli o e penale be na way ko no woniri ko confirme gol tumbe jokki fus be anda be dabbitata dalil bimana innama wananu la do faanda e do ka deftere mabbe hibe hanu no wonno dabbitugol enen ko gonga kana gonga stawi woni be inni taw yewtudu e be do julbe be inni awame yewtidata konno be hanu no ko darugol enen ko go be julbe woni e wolde enen ko gonga kana gonga be gollitira hakkile mabbe kono sariya ngi non ummi be do ko huma binde ko ko longina wo wolta ko longina wo wowlata jonnon sariya inni be do be anda ka der deftere ay fus ka tawrata be anda ay fuy illa amanisi wana yelaje e penale bi mana hibe yeli si tawi woni be wonayno hara himbe jangude hibe yeli si tawi woni wonayno hara be andi ko wiete at-tawrat illa amaniya si ana penale wa inhum be wonali illa yazunnuna si wana himbe sikkube bi mana honno gandal mabbe gal fo ko hore sikke ni bi mana alquran on kanyum konu alquran on kanyum kala ko sifaton ko hore yaqin ko le pellital ko lowni kambe defte mabbe den konu ko innen ko bi mana shakku ko bi mana ko wieten azannu ko bi mana sikke hare kala ko windi ka tawrata e ka injila ko nande mun konu ko san fiyo no sabu de waydi tanoma at-tahrif wa tabdil de waydi tanoma alla sifani en jangube mabbe be wayditi murandu be janga ben ari dofti ko waydita ko o bano no wonde hirde ni hakkunde duma julbe be goddo are inna mita jokku karita wadu dum do mi ara min nanu mi tawtima few mi ara mi dabbitali ene ono mari gonga fi ko inni kon wota mi weldu e kari wota mi jokkondir e kari yo mi nato e ende fedde kari ida helan do no gollitirde hakkille den kono o ari o libitum bay ko mi huma binde bi jokki so inni kari mo ja so inni dum do ko halal non ko halal so inni dum do ko haram bi gaddi nazare e dabbitugol al adilla dalilaji di haray hande kanyum kadi de marika mofte meden ga tawaybe yawbe ha dagina naybe himbe harminana himbe innaybe jokkondire be do taw jokkondir e be do be non kanyum kadi kono Allah subhanahu wa ta'ala inhum be wonali illa yazunnuna wa nasikube Allah non inni habbe mi yeto on jangube be wo be janga be wo ko hon dum wodani be yawmal qiyam jangube be wo be janga be wo sabu Allah yetike jangube mabbe be jikkuji bondi din be janga be kanyum kadi ko hore penale wuri o Allah dani fa waylun bone wonani lilladhina yaktubuna alkitaba be winday be deftere den windirande bi aydihim juude mabbe den jakay ngandi do kombo enna do ko jangube mabbe ben kambana do taw sabu ko hombo windata wona huma binde o inni bone wonani lette wonani wonande ben windiray be deftere den inne wonde ma deftere den juude mabbe den si be gayni few thumma yaquluna ontuma be wi'a hadha min indillah do ka kallay windu dum do guluji lotoda haray wallete ba jawdi dum ka dina tabiti fami ka hande kanyum kadi hide mari feddiji buyi e der julbe ben yaltimbe ko wiete bid'aaji no haqqiti bid'aaji di naturay ka der dina ben hada min indillah do ka Allah iwri sa habbike kuntal kun do anga bugoyke de bofoje do a wadoy dum do haray jonnete dum do sa landa ma ko no ben nula do sariya men on no hadi danditagol dum non kono no hibe faala takkude dim peji don fo e ka dina laabuka e ka dina ka Allah subhanahu wa ta'ala jippini haray be inna hadha min indillah fi non hondum be wadirta dum li yashtaru bihi thamanan qalilan ko fi yo be sottiru dum do toggeloy aduna ko fi yo be dandu laamu mabbe gon ko fi yo be dandu nokkure mabbe nen ko fi yo be dandu himbe iwtirbe baawa mabbe ben hara toujours be heddoto ka laamu toujours be heddoto ko fi mabbe wolte hande dum no wodi kala ne tew no heewi tef himbe dammiray be piiji buyka dina fi tun yo heddo ka postu mudum hara dina kam bari dina kan no pottiti e din non piiji dagina ko harmina ko dagi
fi yo jama on welto toujours fi yo jama on innu hino jangi fi no jama on innu haray kaari kanyum gandal ngal o jogingal mo faamodire fof gandal ngal o jogingal mo faamodire fof mo nabide fof ɗum noon ar dawnu wadda suuɗugol ayeje suuɗa hadisaji fi wata o feññinɗe ha woɓɓe goo kanko e woɓɓe goo ɓe haɓa li yashtaru bihi samanan qalilan fi yoɓe sottir ɗum ɗo coggeloy aduna coggeloy fanɗukoy ko fi no honɗum Allah subhanahu wa taala inni ko coggeloy ɗo ko fanɗukoy sabu ko fanɗukoy sabu konko wonɗa e heɓude ɗo laamu ko wonɗa e heɓude kon ɗuma fof ko lannay ɗum sabu ko a maayo yawmal qiyama noon mayde ala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala inni konko wonɗa e hendade ɗon ɗum no fanɗi ha sa daari ko woni lahara ko Allah daali noon fa waylun lahum bone wonaniɓe mimma katabat aydihim ko juuɗe maɓɓe ɗe windi kon wa waylun lahum bone wonaniɓe kadi mimma yaksibuna koko ɓe woni e faggitade ndaren ɗo Allah subhanahu wa taala inni ɗo aray ka aya ɗo mimma katabat aydihim mimma aydihim ko juuɗe maɓɓe ɗe windi kon ɗo ɓe gayni windude ka faggitagol noon Allah subhanahu wa taala ɗo inni honɗum Allah daali ɗon mimma yaksibuna haray konto sahi ɗon ɗo o inni mimma katabat ɗo o inni ko juuɗe maɓɓe ɗe windi kon e ko ɓe woni e faggitade o innali ko ɓe faggitino ɗo ko fiilul madi ɗo ko fiilu almudari ka windugol ko fiilul madi ka faggitagol ko fiilul mudari sabu sa faggitike ko boni aykkintini yimɓe ɓen bonki hay sa maayi on ɗum ara jama on no jokki bonki kin ko ɗum Allah daali ɗo yaksibuna ko ɓe woni e faggitade ɓe maayino kono ha ɗo ni ɓe faggitade sabu ko kamɓe sinci ko boni ko ɓe maayino kono ha ni no wayi wasi ko kamɓe woni e faggitade sabu ko kamɓe sinci ko boni ko kamɓe sinci ko boni ko joni noon Allah subhanahu wa taala ko laabi jeluɗo o inni waylun ko laabi tati o inni fa waylun lilladina yaktubuna alkitaba donc goo fa waylun lahum mimma katabat aydihim woni ɗiɗi fa waylun lahum mimma yaksibuna bimana honno Allah faala innude kala janguɗo ɗettowo mbeleɗe mum ɗen fi yo heddo ka laamu fi yo heddo ka jaaw fi yo heɓu mbuuɗi o suuɗa ayaji alqur'an arne alqur'an woni waylun fa waylun bone wonani oɗo bone wonani oɗo bimana no si Allah yewti hunde laabi tati na ya sikkito sinde waɗoyay ka sinde waɗɗa na ya sikkito sinde waɗay ka sinde waɗɗa jaka andi ɗo janguɓe maɓɓe ɓen hoynama ɓe janga ɓen hoynama no jeeya noon e ko ɓe wayli no jeeya e ko ɓe faggiti no jeeya e ko ɓe wayli ka defte maɓɓe Allah inni haray ɓe ko himɓe jaasuɓe hoyɓe sabu janguɓe maɓɓe ɓen majjiniɓe janga ɓen haray no mi jonnay on misal ko honno ɓe waylitiri Allah inni mi jonnay on misal seeɗa walni andon haray ɓe toñaka sabu innugol ɗo hiɓe mari bone Allah daali wa qalu ɓe wi'i ino jeeya e on ɗum penale wi'ade lan tamassana nnaru hiite ngen memata men illa ayyaman ma'duda si wona ñalade hon ɗum happade ñalade limotoɗe honto no ɓeyti ɗum konto ɓeyti ha wondema hiite memataɓe kamɓe few si wona si ɓe tawi woni beɓe nata hiite haray hande kadi ko ñalade ɗe ɓe rewi ngaari ndin ɗin balɗe 40 haray si tawi woni beɓe suma haray ko ɗen ɗon tumɓe hani sumude ko ɗum ɓeyni joni noon jangguɓe maɓɓe ɓen on ɗum wayli ɗum ɗo ɓe jangaɓe gomɗini janguɓe maɓɓe ɓen wayli ɗum ɗo hiɓe andi ley la no woniri ɓe jangaɓe ronki ɗaɓɓitude dalil on gomɗini Allah noon inni qul yeetoɓe annulaɗo sabu koko datuji min feƴƴuno ɗin fof ko tarika maɓɓe on janguɗen joni komɓe wonɗe yewtude ko wuruduɓe e nulaɗo ɓen nulaɗo Allah daale qul ma kamɓe annulaɗo attakhastum inda Allahi ahdan ene est ce que on jogiti onon e Allah ɗon jogitodi aadi wondema son sumay ko ɓe balɗe 40 ndi rewɗo ngaari ndin balɗe 40 rewɗo ngaari ndin ko si woni ɓe sumon ko ɗon suma kon ko heddi kon fof ko hedditi ɓe sumata onon haray ɗon ka nder aljannaji khalidina fiya nulaɗo maki on Allah inni yeetiɓe ene onon e Allah ɗon ɗettidi aadi fi ɗum Allah no daali falan yukhallifa Allahu ahdahu Allah firtata aadi mum bimana ene hiɗon ɗettidi Allah onon e Allah aadi sabu kanko o firtata aadi joni
ɓe landita ɗo ene on ɓettudu onon e Allah aadi sabu Allah kañum firtata aadi mum ndin am taquluna ala llahi ma la ta'lamun ka on wowlay tum woni yewre Allah ko ganda bimana ono haray ko gonga jokkuɗum ka ko fenade jon noon aya on inni on ɗum bala wona ko wowluɗon kon nde ko fenade ɗon bala ina noon few haray innugol ko menen ko balɗe capannayi men sumoyta ma ñalande ma balɗe ɗiɗi ma ɗum ɗon fof yahtaju ila dalil noon on jogaki sabu on fefindi jono fefindagol ɗum nafoyta yawmal qiyama Allah daali bala hina noon woniri dey man kasaba sayyi'atan kala waɗuɗo ko boni hare noon sayyi'atan ɗo kon ɗum ɗo firti hina hunde bonde bimana ɗo ko man kasaba shirkan ko kala waɗuɗo sirku sayyi'atan ɗo kon ɗum firti ko shirk kala waɗuɗo sirku wa ahatat bihi khati'atuhu goopi makko on ko ɗum woni hurgimo bakkatuji makko ɗi sirkuji makko ɗin sabu ɗo ko sirku fanda sirkuji makko ɗin hurgimo fa ulaika ashabu nar haray ko ɓe woni wondiɓe hiite hum fiha khaliduna ɓe lutta ka nder hiite to Allah jaabiɓe ɗo inni on ina noon woniri dey so jooɗike ɗo on sirki so jooɗike ɗo on sirki onni ko menen woni ɓiɓɓe waliyaɓe taniraɓe waliyaɓe nokkel kaari koro karare haray goɗɗum menen o men natoya ka aljanna men ɗuman la ko golle ɗe nadata aljanna wona ka iwɗa ɗon wona leñol ma ngol ana naade wona iwdi ma ndi a natte ko on ɗum naadete innugol min komi ɓiɗɗo oustage kaari ma min komi ɓiɗɗo ceerno kaari ɗuma ɗum ɗon nafata la yanfau la yusmin wala yogni min jo ɗum ɗon ko golle ma ɗen naadete aljanna ɓe haray aya on inni ɗo haray na non woniri de so on waɗi tun sirku hay si tawi woni iwdi mon fof annabaɓe fof koye mon iwi kono so on waɗi sirku on waɗi sirku ha sirku on hurgi on maayi on tuubani haray ko ɗon e hiite waɗɗodiroyta yawmal qiyama he hoore kadi ko waɗɗodir ton kon on luttay kadi nder ton wayi noon wasi ko goɗɗo landiti ene joni noon si tawi woni ɓe sirkuɓe ɓe yolloyama ka nder hiite ɓe waɗama piiji ɗin fof ene gomɗinɓe ɓen kan saɗinoɓe jokko sirkuɓe jokki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jokki sunna maɓɓe on dogi jemma e ñalorma fi ñiiɓingol sunna on e alqur'ana on wuuridi e ɗum ɗon haray on ɗon kañum kadi ene ko hontomo weeroyta Allah en habbe mi yeto o walladina amanu ɓen ɗon gomɗinɓe ɓe gomɗini sunna on ɓe gomɗini alqur'ana on wa amilu salihati ɓe gollitiri ɓe waɗi golle moƴƴe ɗe sariya on inni no moƴƴi naɗe jama on inni no moƴƴi wa amilu salihat ɓe waɗi golle moƴƴe jake gandi ɗon no innaɓe ɓen diina kaka ɓernde woni alqur'an on jaabiɓe ɗo ini koyo taw hara on gomɗini ka ɓernde tere ɗen kadi jokka bimana tere ɗen gollitira ulaika ɓe sifaɓe ɗo kañum kadi gomɗinɓe gollitiri ashabul jannati ko ɓe kadi woni himɓe aljanna hum fiha khaliduna ɓeɗo kadi ɓe luttoya ka nder innen aljanna ɗo fiw hande ko holɗu famuɗen ɗo ko yeetagol en ceernoɓe yimɓe diina lamɓe la innen lamɓe ɓen e janguɓe diina o janguɓe gande ɗen fop si ɓe boni ko honto yarete fof kañum kadi bonay saabu ɓeɗo ɓay ɓe boni janguɓe maɓɓe ɓe bonni ɓe jangaɓe hande kañum kadi ko ɗum goɗɗo nomete ministre goɗɗo nome chef de quartier goɗɗo nome ɗum ɗo goɗɗo nome imamu e nder ɗuma jolirde goɗɗo nome ɗum ɗo wanon o janfo o bonna o janfo o ko ɗum woni o halka mofte ɗen fof ɓeɗo kañum kadi ko ɗum ɓe wayli piiji ɗin ko yadata e beleɗe maɓɓe ɗen kon taniraɓe maɓɓe e jatiraɓe maɓɓe ɓen ari ñiiɓi e nden fenade ɗon woni saabu natogol maɓɓe hiite haray noon Allah subhanahu wa ta'ala ɗo hawtiti inni bone wonani ɗo kañum kadi honno fameten Allah innani bone wonani janguɓe ɓen tuma ko ɗo ni bone wonaniɓe ɓe fof jake andi ɗo kañum kadi si goɗɗo inni min on joni ɓayi si tawi woni on tigi jangi gollitirali joni min mi jangata haray ko ɗum e innete ɗo ɓay arama ɓay waylun on ari ko inni on ɗum fa waylun lahum haray bone wonaniɓe ko janguɓe feni ɓen e jokkuɓe fenande ɓen ɗaɓɓitali gonga o ɓen ɗon fof honno waylul lahum haray bonaniɓe jaka en andi haray fiyo mofte kadi yaaru yeeso ko taw hara janguɓe maɓɓe ɓen ko nunɗuɓe ɓen ɗon hande kadi hollaɓe laawol ngol ɓe janga ɓen iwtira ɓaawo ko noon yarete yeeso kono janguɓe leydi ma janguɓe mofte siɓe aalike tun si tawi woni ɓe jangali ɓen ɗaɓɓitali gonga on haray fof hande kadi rondoto tallal lakke muɗum
haray ko ɗo hatteten inchallahu hande darsu men on ko yewtuɗen ɗo sariya on ari inni bani israila haray no woɗɗiti yoɓe jokku dina kan saabu haray koɓe woni e etade ko laamu maɓɓe ngun e ko wiyete teddungal maɓɓe ngal ɓe woni e sakkade wona ɗaɓɓitugol gonga on saabu ɓe wayliti defte ɗen fi yo yaadu e beleɗe maɓɓe ɗen ɓe wayliti ko ɗum wiyete defte ɗen fi yo yaadu e laamuji maɓɓe ɗin ɓe wayliti piiji ɗi fof fi wondema yoɓe sottirɗe ayaje ɗo samanan qalilan sariyanu noon inni kala waɗuɗo sifa ɗe golle ɗo jogiiɗo sifa o jikkuɗo haray no wodanimo yawmal qiyama lette molanaɗe amma ñiiɓuɗe e alqur'ana e sunna nulaɗo gomɗini annabaɓe ñiiɓi e ko allah subhanahu wa taala yamiri kon oɗo kañum kadi o wondoyay ko wiyeten kon e annabaɓen o naata aljanna ko o luttowo nder ton haray ɗen hatta ka darsu men ɗo hande inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh